Da, evo nas, in the pedu. I tu je Đorđe Sajlović, rekao da će biti jedna od najtežih utakmica njegove karijeri. Ali šta je tu, to je život. Tribine su pune na stadionu gimnazije i utakmica može početi. Jer meni neko vremena. Da, ja. Ajde da ga meri. Može rezerv, mogu ga snimati kako ispada. Jopane, najgore po strani. Otvara se Đorđe gore po strani, ali ništa. Jovec! Sine, dohvatite mu nogu, molim te, da ga Isu, brate, rekao je ga snima. Rekao je ga snima. Uva, Giro, uva! Bravo, bravo, Giro. Veža! Jebem u život! Bravo, sine! Simo malo vas. Evo ga isto, na YouTube ide i sa komponentom. Giro, Jeliću! Prošu! Bravo! Sinovi, ovo ne skišu. Nema viđe kopira Rafa, ono dala, možemo pomoći. Jako neka, ovo ti na Rafa, mora neći da igra. Evo! Daj mu loptu, ne davi. Opa! Da, dobri link. To se čekamo. Jepem! Jače, Iso! Da, brate, ne znaš, znači, gdje je Isa, evo ga, pa vodi lop, to je Isa, da bacuje Johnny, nije ovo Johnny, brate, ovo je Bojan. Tako samo zove. Dembo. Opala, ko je ovo, Koga zove Gira? Buco, Duka, Duka ga zove, ti Buco Jok, sjećaš kad mu je rekao, a ti Buco Jok. Si dali go? Jovec pogrešio, Jovec! Marš napolje! Bravo, Đolej! Uam! Ti si govno! Koji je rezultat? Ajde, momci, još 5. 2:0. Drž ga, Jovec, drž ga. To. Koliko ima do kraja?
Vi stvarno mislite da je ovo ko Liga šampiona? Što igrate ko čempion, Gue. Ma brate, to su tražili oni, inače nema od toga ništa, mi smo svakako prošli. Učko, čupete, rekao